Belren News. Mapungo Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Fhethu hune ha wanala maḓi o vhulungwaho fhasi ya ṅwedzi hu nga topolwa nga u tou thetshelesa u dzinginyea ha mavu ṅwedzini. Izwi ndi u ya nga vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya Maryland, Lawrence Berkeley National Laboratory na Yunivesithi ya Hawaii. Vhasedzulusi vho wana uri mufuda wa u dzinginyea une vhorasaintsi vha u kala musi hu na midzinginyo u nga thusa u wana u ita mapa wa aisi yo dzumbamaho fhasi ha ṅwedzi. Bambiri, The Seismic Signature of Lunar Ice, yo gandiswa kha Journal ya Science Advances. Vharamabindu muṱuku ane a wanala kha tshiṱiriki tsha Vhembe, arali phindulo yavho i Belren News i khou ṋea vhoramabindu vhaṱuku tshikhala tsha uri vha ḓi rengise na u kovhela lushaka zwine mabindu avho a ita. Izwi ndi tshipiḓa tsha u pembelela ṅwedzi wa mabebo. Kha ri pfe vhaṅwe vha vhoramabindu vha tshi kovha zwine mabindu avho a ita. Nga madzina ndi Fitsanga Mawela. Bindu langa li wanala Makwarela Zone 1, Nyandano Street, house number 2302. Bindu langa ni la u kuvha na u aina. I vhidzwa upfi Dzangis Laundry. Ndo i thoma nga ṅwaha wa 2022 u swika zwino i kha ḓi shuma. Vhathu vho no vhuyelwa ndi vhathu vhane vha balelwa u wana tshifhinga tsha u kuvha, vhana vha tshikolo, tsumbo vha theshari na vha miṱa mihulwane na miṱuku. Tshelede ine ya nga nthusa bindu langa ndi tshelede yo swika 100,000. Nda ndi khou ṱoḓa u renga mitshini ya industrial sa vhunga ndi khou shumisa domestic machine. I ḓo dovha hafhu ya nthusa uri ndi kone u thusa u create mishumo kha vhaswa vhunga hu na shortage ya mushumo. Nga madzina ndi Fidakalo wa Mukhondo, ndi dzula Nzhelele Maangani, ndi hune nda dzula hone na hune business yanga ya wanala hone, and also ya wanala na kha dzi social platforms kha Facebook na TikTok. Madzina a Facebook na TikTok Mukhondo Dakalo. Ndi vha ndi khou rengisa dzi perfumes dzo fhambananaho. Ndi na M-Sense perfumes na Dubai perfumes. Nda dovha nda rengisa dzi hand lotions, tissue oils, body mist, lip glosses, lip oils, everything zwine nda vha ndi khou zwi rengisa, it's beauty and cosmetic. Ndi na 5 months ndo li thoma heḽi business yanga. Muthu ane a khou benefita zwa zwino ndi nne unga business yanga i tshi ṱhukhu. Ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga 5,000 rands uri ndi kone u expanda business yanga, ndi stoke, ndi dzule na stoko vhunga zwa zwine ndi tshi stoka ndi stoka depending kha vhathu vhe vha ita dzi order. So ngei noni tshelede ndi nga kona u expanda business yanga, ndi nga kona u richa vhathu vhanzhi vha kule na vhane vha vha tsini, na musi dzi customer dzanga dzi tshi ḓa vha tshi khou nyanga perfume vha wane stoko tshi hone. A guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice.
Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G Porter Archer, one taste and you will want more. Imnandi kakhulu. Zvino richikwamba vanga vasadhuri masheleni ya kutanura thaidzo ine vavanayo vatoawana gai vasongo chatwa vachirengwa nga toholine. Belran Brands iyane patsini na vone ritova tuzobva ka 500 usvika ka 4000 randa. Rine rikotoda chilipi cha muholo, kopi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. Ubvapo chelede konamba yajeniswa nga murahu zviminetse nyana. Khavarumele WhatsApp zvino 072 019 5843. Belran Brands ndi vahadzimiswa masheleni votingwaliselao. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.